Ndabasuje cyane abakunzi ba Dani Hambo, mbifuriza kugira uwa gatatu mwiza wa tariki gatanu cyangwa se tariki ya gatanu Gashyantare 2024. Bifuriza kuba mugomeza kugubwa neza icyumweru, mugomeza kukigiramo kibabera icyumugisha ndetse n'amahirwe. Ubwo rero nitwara kujya tujya kubana mu makuru y'imikino agiye atandukanye. Ngomba guhita mpera kuri myugaro w'umunyarwanda witwa Mitima Isaac, yamaze gutandukana na ekipe ye bita Al Zuluf yo mu gihugu cya Saudi Arabia, ariko iki ni icyiciro cya kabiri. Uyu nguyu rero atandukanye nayo nyuma y'amezi 5 ayigezemo, kuko yayigezemo mu mwaka wa 2024, ni umwaka ushize mu kwezi kwa munani nibwo yayerekejemo avuye hano mu Rwanda muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu Mitima Isaac rero amaze igihe yibereye hano mu Rwanda kandi ikipe iri gukina, bigaragara ko rero atakiri muri gahunda z'iyi ekipe yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Umukino aheruka gukina muri ikipe aheruka gukina ku itariki ya 3 ukwezi kwa 12 umwaka ushize, nibwo aheruka kuba ari mu kibuga. Icyo gihe byaje no kurangira ikipe bita Ohod Club itsinze ibitego 3-2 ikipe nyine yitwa Al Zuluf yo mu gihugu cya Arabia Saudite mu cyiciro cya kabiri. Amakuru avuga ko umusaruro we batawishimiye, aricyo gitumye batandukanye n'uyu musore w'umunyarwanda Mitima Isaac kabisa. Ubwo nuko bimeze rero kuri Isaac Mitima, agomba guhita ashaka ahandi yerekeza mu yandi makipe agiye atandukanye. Ubwo rero reka tuve kuri Isaac Mitima ahubwo twerekeze kuwitwa Mukandayisenga Janine uzwi nka Kaboyi, yaciye mu makipe arimo Rayon Sport y'abadamu, ahita hava yerekeza mu gihugu cya Tanzania muri ekipe ya Yanga Princess. Iyi ni ikipe ya Yanga y'abari n'abategarugori ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere heriya mu gihugu cya Tanzania cyitwa nka Women Premier League. Ubwo ngubwo rero uyu mukobwa ku munsi w'ejo kuwa kabiri ekipe nyine ya Yanga Princess yakinaga umukino wa shampiyona, bakinaga na ekipe bita Mashujaa Queens, baza kwitsinda ibitego 2-1. Uyu mukobwa muri ibyo bibiri batsinze yatsinzemo igitego gifungura umukino cyangwa se gifungura amazamu, yagitsinze ku munota wa 4, urumva hari hakiri kare cyane. Ubwo ikindi gitego cya Yanga Princess cyaje gutsindwa n'uwitwa Nema Paul, nawe ugomeje kwitwara neza. Ubwo rero uyu Mukandayisenga Janine ari kugomeza kwitwara neza, kuko urebye no mu mukino ubanza ari wabanjirije uyu nguyu wari wabaye tariki 28 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, mu bitego 3 ekipe ya Yanga Princess yatsinze ekipe ya Alliance Girls, yatsinzemo ibitego 2. urumva ko akomeje kwitwara neza. Ubwo rero bigomeje kuba bigenda neza. Mbibutsa ko uyu mukobwa ageze muri ekipe ya Yanga Princess ku itariki 19 z'ukwa mbere 2025, nibwo yerekanywe ku mugaragaro, ariko yari yayigezemo mu mpera z'umwaka ushize wa 2024. Ubwo rero umusaruro we ugomeje kugenda neza, kuko imikino 3 amaze gukinira ekipe amaze gutsindamo ibitego 3, anatanga imipira 2 yavuyemo ibyo bitego kuri bagenzi be. Byumvikane neza ko amaze kugira uruhare rw'ibitego 5 mu mikino 3 amaze gukinira iyi ekipe. Kandi ikindi Mukandayisenga Janine aheruka guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'abari n'abategarugori izitabira imikino izahatanira itike yo gushaka imikino y'igikombe cya Afurika cy'abari n'abategarugori gitegerejwe mu mwaka utaha 2026. Ubwo rero nawe mu bakinnyi 28 umutoza Rwanka Claude yahamagaye nawe arimo. Urumva ni ibintu bigomeje kugenda neza kuri uyu mwari w'u Rwanda Mukandayisenga Janine bakunda kwita Kaboyi. Hanyuma reka nkomereze muri ekipe n'ubundi ya Yanga Sport Club ariko y'abagabo. Nuko iyi kipe yamaze gutandukana n'umutoza wabo Sidi Romavic, ariko n'ubwumvikane bw'impande zombi. Ikipe ya Yanga yamaze nyine kubitangaza binyujije ku mbuga nkoranyambaga ko yatandukanye n'umutoza wabo mukuru Sidi Romavic ndetse n'uwamwungirije bita Mustafa Kodro. Ku bwumvikane nyine bw'impande zombi babashije kuba batandukana n'iyi kipe yitwa ngo ni timu ya wananchi cyangwa se ikipe y'abanyagihugu ba Tanzania. Hanyuma ugomba gusimbura rero uyu Sidi Romavic ni umunyarigeria afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, bamwita Mirudi Hamudi. Uyu nguyu ni ugomba gusimbura uyu Sidi Romavic. Uyu nguyu rero yatoje mu makipe agiye atandukanye nka GS Kabylie ndetse na USM Alger, zose ziwabo mu gihugu cya Nigeria. Urumva ni ibintu bimeze neza kuri ekipe ya Yanga Sport Club. Ubona umusimbura we, amakuru avuga ko Sidi Romavic
agiye gutoza ekipe ya CR Belouizdad yo mu gihugu cya Algeria, ikaba igiye kumuhemba ibihumbi 40 by'amadolari, mu gihe muri Yanga yafataga ibihumbi 15, akaba azasinya amasezerano y'umwaka n'amezi 6 ari umutoza w'iyi ekipe ya Belouizdad yo mu gihugu cya Algeria. Ubwo nuko bimeze kuri Sidi Romavic nyine ugatandukanye na Yanga. Hariho amazina igihe atitwara neza kuko ntiyabashije gukarifiya ekipe ya Yanga mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza cya CAF Champions League kuko yaviriyemo nyine mu matsinda ntabwo yayarenze. Ubwo rero nuko bimeze, ahubwo reka ahita nerekeza ku mugabane w'i Burayi. Hari imikino yarayibaye muri Copa del Rey, bari bageze muri kimwe cya kane kirangiza. Ikipe ya Atletico Madrid yanyagiye Getafe 5-0. Hanyuma muri Copa Italiana Atalanta atsinzwe na Bologna 1-0. Hanyuma muri DFB Pokal mu gihugu cy'Ubudage VfB Stuttgart yatsinze Augsburg 1-0. uko nguko byari bimeze. Hanyuma kuri uyu munsi hari iteganyijwe n'ubundi nko mu Bwongereza hari umukino uhari kuri uyu munsi rwose muri English Football League ikizwe nka Carabao Cup. Kimwe cya kabiri hari umukino Newcastle kuri St James Park iraza kwakira ekipe ya Arsenal. Umukino ubanza Arsenal yari yatsinzwe ibitego 2-0. Ubwo rero ni akazi gakomeye ku mutoza Mikel Arteta ko yabasha gukoramo ikipe ya Newcastle. Birasabwa ko yatsinda ibitego 3-0. Sinzi niba ari bubibone, ubwo reka dutegereze turebe niba ribuze gukunda. Hanyuma mu gihugu cya Espagne nabo baba bakina Copa del Rey, Leganes irakina na Real Madrid. Hanyuma mu gihugu cy'Ubutaliyani Italiyani Copa Italiana AC Milan irakira AS Roma. Hanyuma DFB Pokal mu gihugu cy'Ubudage Bayer Leverkusen irakira ikipe ya FC Cologne. Uko bimeze kuri uyu munsi. Hanyuma reka nekeze kuri Cristiano Ronaldo. Uyu Cristiano Ronaldo rwose yahishuye ko mbere yuko yerekeza muri Manchester United avuye muri Porto muri Sporting Lisbon nako yagakwiye kuba yarasinyiye ikipe ya FC Barcelona, ariko Barcelona ngiza gutindaho gatoya. Nyuma y'umwaka umwe Manchester United yitiza iramutwara, ariko ngo yari yabanje kumvikana na FC Barcelona ko agomba kwerekezamo. Gusa Barcelona ikigaragara nuko yatinze mu bintu. Man United igahita ifite gahunda igahita imwegukana, nuko nguko ibintu byari bimeze. Hanyuma Cristiano Ronaldo tukimuriho nuko uyu munsi rwose yuzuje imyaka 40, yagize isabukuru y'amavuko kuko yavutse ku itariki nk'iyi mu 1985. Uyu CR7 yujuje imyaka nyine 40 y'amavuko. Abo ngo bari gukina muri ekipe ya Al Nassr yo mu gihugu cya Arabia Saudite, yaciye mu makipe atandukanye harimo nyine Sporting Lisbon yiwabo yavukiyemo, niyo yabanje gukinira, ariko ubu ngubu bisigaye yitwa Sporting Club de Portugal, ntabwo cyitwa Sporting Lisbon. Yaje kuhavagiye muri Manchester United, ava muri Manchester United yageza muri Real Madrid, ava muri Real Madrid yajya muri Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani, ava mu gihugu cy'Ubutaliyani agaruka muri Manchester United, hanyuma ava muri Manchester United yerekeza mu gihugu cya Arabia Saudite muri ekipe ya Al Nassr. Ubwo rero yujuje imyaka 40. Isabukuru nziza kuri Cristiano Ronaldo n'abafana bamukunda cyangwa se n'abamwemera ko ari umukinnyi mwiza w'umuhanga. Hanyuma reka noneho nerekeze ku mibare ari nayo soreza imibare ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi magingo ayanga. Ariko mbere yuko nyerekezaho, ekipe ya Bayern de Munich yongera amasezerano y'umwaka umwe witwa Emmanuel Neuer. Uyu ni umuzamu w'Umudage umazemo igihe kirekire muri ekipe ya Bayern de Munich, ni nawe kapiteni wabo. Bongera amasezerano kandi witwa Alphonso Davies ni umunyakanada, nawe wamaze kongera amasezerano kuzagera 2030 ari umukinnyi wa Bayern de Munich. Hari amakipe menshi amwifuje, ku isonga harimo Real Madrid, ariko birangiye yerekeye agumye muri ekipe ya Bayern de Munich kugeza mu 2030 ari umukinnyi wayo. Hanyuma iyo mibare nari ngarutse reka mbari yo sorezaho hagati ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Cristiano Ronaldo amaze gukina imikino yose hamwe yaba mu maklabu ndetse no mu ikipe y'igihugu ni imikino 1261, mu gihe Messi wamaze gukina imikino 1083. Hanyuma Cristiano Ronaldo muri iyo mikino amaze gutsindamo ibitego 923, mu gihe Messi we amaze gutsindamo ibitego 850. Imipira ivamo ibitego bagiye batanga cyangwa se ama assist, Cristiano yatanze imipira 257, mu gihe Messi yatanze imipira 379. Cyo bita free kicks cyangwa se amakufa. Cristiano yatsinze amakufa 68, mu gihe Messi yatsinze kufa 66.
penalty. Cristiano yateye penalty, Cristiano Ronaldo yateye penalty 172 mu gihe Messi we yateye penalty 109. Hanyuma Ballon d'Or Cristiano afite 5, Messi afite 8. Hanyuma ibikombe batwaye muri rusange, Cristiano atwaye ibikombe 35, Lionel Messi atwara ibikombe 46. Nuko nguko bimeze imibare kivuga. Kigaragara ni uko Cristiano arusha ibitego Messi, ariko n'ubundi Cristiano afite imikino myinshi kurusha Messi. Ikindi Messi afite assist nyinshi kurusha Cristiano Ronaldo. Messi yatsinze kufra nyinshi kurusha Cristiano. Hanyuma Cristiano nawe yateye penalty nyinshi kurusha Messi. Messi yatwaye Ballon d'Or nyinshi kurusha Cristiano. Messi yatwaye ibikombe byinshi kurusha Cristiano Ronaldo. Reka mbashimire cyane, mbifuriza kwegera wa gatatu mwiza. Mugomeze mugubwe neza, muhahe muronke, nari rukundo rukuji, Imana ibarinde.